Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Республикабыҙҙың Саҡмағош районы 1930 йылдың 20 августындағы указ менән булдырыла. Бөгөн районда башлыса башҡорттар, татардар, мишәрҙәр, урыҫтар, сыуаштар һәм шулай уҡ башҡа милләттәр вәкилдәре татыу ғаилә булып йәшәй. Саҡмағош районы Башҡорттоң Дыуан, Ҡырйылан, Йәлдәк ырыуҙарының элекке биләмәләрендә урынлашҡан. Хазина тапшырыуының сираттағыһында Йәлдәк ырыуына ҡараған боронғо башҡорт ауылдарының береһе Яңы Ҡотта йәшәүсе һуғыш һәм хеҙмәт ветераны Әғзәм Ғәлихан улы Мусин ҡатнаша. Әғзәм ағай, беҙҙең атай-олатайҙар танышыуҙы ырыуын, ағасын, ҡошон, оронон әйтеүҙән башлаған һүҙ һеҙгә. Йәлдәк ырыуынан беҙ инде үҙебеҙҙең тумабыҙ. Шунан ҡошобоз беҙҙең торна булған. Шунан соң инде Тамғағыҙ? Тамғабыҙ Шөкөш тамғайы. Атларҙың бирендә һәр ваҡыт шул тамға йөрөдө беҙҙең. Мына күптән түгел генә бетте инде алар. Затығыҙ тураһында нимә беләһегеҙ? Үҙегеҙҙең шәжәрәгеҙҙе нисә быуынға хатты беләһегеҙ? Назар Булатның улы Ҡото баба. Ҡото бабаның 4-нче улы Кинъяғол. Кинъяғолның улы Балтаҡай. Балтаҡайның улы Умырбай. Умырбайның улы Яҡуп. Яҡупның улы беҙҙең ҡарт атайыбыҙ Муса. Мусаның улы минең атайым Ғәлихан. Аның 4 ир туғаны булған. Оло туғаны Ғүмәр, аннан ҡалғаны Усман, аннан ҡалғаны Ғәлихан, аннан ҡалғаны Ғәли. Ғәлиханның 8 ыланы булып, аның 4-се ир бала, 4-се ҡыз балайы. 1924 йылда тыуҙым тинегеҙ бит инде. Айы. Әле 79-нчы йәшмен бараһығыҙ. Шулай. Гел ошо ауылда йәшәнегеҙ. Айы. Мәктәптә уҡынығыҙ? Мәктәптә уҡыдым 8 классҡа ҡаҙары. 8 кластан соң инде армия хеҙмәтенә алдылар инде шушы суғыш сыҡҡастан инде 17 йәш ши була бит инде ул дәүерҙә. Действующий армияда булдым. Ленинградская областа не бит инде болота бер көрәк алдың су сыға менә шунда аяҡ ҡулларға дигән күк салҡын тиеп сәләмәтлегем начарайыу сәбәпле мине хәҙер нигә алдылар. Санитарный сәскәйе. Әғзәм ағай Волга буйында Рыбинск ҡалаһында үҙе дауаланған госпиталгә фашист самолеттарынан ырғытылған бомбалар шартлаганда иҫән ҡалыуын мөғжизә тип һанай. Аяҡлы кешеләр бөтөнөсө дә шулай иттереп ихатадағы блиндажларға сығып, шунда яшеренделәр. Мин аяғым булмағас, аяғым менән шулай иттереп кәкрәйеп ҡатҡан ие. Үземнең шул ята торған постелемдә ятып ҡалдым. Менә шундыйыраҡ урын, мында тәрзәләр бит. Шунда мына тышта безнең аяҡ эсендә тумбочка. Менә шуны теге самолетта теге бомба ярсыҡлары тишеп кереп, минең баштан бер 2 сантиметрға гына юғарыраҡтан килеп, мына шул нигә тумбочканы аннан тишеп кереп, шунда изәнгә неткән инде төшкән. Түшәгә тишелеп бөткән инде. Айы, тишелеп бөткән. Туғызлап ана шул ярсыҡны табып алдылар иртән. Әғзәм ағай, ауылға нисәнсе йыл ҡайтып төштөгөҙ инде мына был сирҙәрҙән һуң? 43-нче йылның октябрь айларында, октябрь бәйрәменә ҡаршы ҡайтып төштөм. Ҡултыҡ аяҡ менән инде. Айы. Аяҡ йөрөмәй. Аяҡ йөрөмәй. 47-нче йылны мына иптәшем белән еткәстән инде, иптәшемне өйләнгәстән инде колхозда эшләй башладык. Ҡыҙыбыҙ туды. Әғзәм ағай менән Фәрәхия еңгәнең ҡыҙҙары Әлфин апай үҙе хаҡлы ялда инде. Әлфинә һәм Вил Дәүләтовтарҙың ғаиләһендә Зөлфиә, Гүзәл, Нияз донъяға килә. Улар үҙҙәре атай-әсәй булған инде. Әғзәм ағай менән Фәрәхия еңгәнең әлеге мәлдә йәмғеһе 5 бүләрҙәре бар. Һеҙ ат яраттым тинегеҙ бит әле, Әғзәм ағай. Айы, мына пенсияға сыҡтым, 60 йәшкә етеп, пенсияға сыҡҡастан мен мына бит
Мына тройкалар жегу тәртибе бар бит инде, авылларда бит инде яңа ел каршылаганда. Мына шунда тройкалар жегеп гел районга барып, районда призлы урыннар жаулап алдым. Бер 10 жыллап жүрдем мин шунда ат егәргә дәртем булгачтан инде. Үзегезнең өйдә ат тотаһыгыз бит, шулай бит. Ай, Атсыз яшәй алмайсыз. атсыз яшап булмай. Илгәре атсыз яшәгәнгә дә үкенеп бетә алмаем. Башкортлар ат тоткан бит. Хугыштан кайткач Әгъзам агайга уку форсаты эләкмәй. Ул ел һайын республика газет журналдарын алдырып бара, гыйльми китаптар укый, үзенә кирәкле мәгълүматларны туплай, авылының тарихын өйрәнә, шәҗәрәһен белгән якташлары менән аралаша, район газетында мәкаләләр бастыра. Суртанбаш авылында Мөхәммәд бабай дигән бер бабай булган. Ул шул шәҗәрәләрне язып барган. Оның мәрхүміннән соң гына безнең Нурислам агай дип сөйләшәбез, авылда укытучы, карт укытучы. Уңарга нинди жол белән кергәндер, ул дәвам итте аны. Күренекле башкорт тарихчысы Әнвәр Әсфәндияровтың журнал газеттәрдә, адак китапларда басылып чыккан гыйльми хезмәтләре авылы тарихын, нәсел агасын өйрәнүчеләр өчен никадәр олы ярдәм булганы мәгълүм. Әгъзам агай да күренекле галимгә хат яза, кайһы бер мәгълүматларны ачыклай. Миңа шундай хат язгачтан мен аны бик якын итеп күрәм. Шуңа күрә бу хатны как тарихи бер материал итеп үземдә саклаймын. Монда бит ул Очрашсагыз әйтерсез, Әгъзам агайда хатыгыз саклана дип. әле һөйләшеп утырганда һез атай дигән, карт атай дигән, әйтмәем, бармаем. Милләтебез безнең башкорт. Һезгә тагы шундай бер һорау биргә килә. Һез бала сактарда, һаван туйларда бу якта халык ничек кырлаганын, одан көйләрдән ничек кырлаганын ишеткәнегез. Атайыгыз сакырган мәҗлесләрдә лә шулай ук борынгы йортлар ишеткәнегез. Бәлки бернисә борынгы йортны үзегезнең башкаруыгызда ишеттерегез. Бернисә йор. Мына бу нәрсәкәне бу бик теләп итәрем, әйбит. Ну, тырышып карамай да булмас инде. Мына тамакларым бик аламаланды. Мына шуның белән ничегрәк килеп чыгар иде. Мәндәм биек тауның ой башына bastım kıyalarının taşına kemner genay kilip kim gitmegen şuşa taşta kaynın başına kemner genay kilip kim gitmegen zemle taşta kaynın başına. Ең куанычлыһы шул, Әгъзам агай яйган тарихи мәгълүматтар, Коты бабаһының шәҗәрәһе язмалары кәштәлә тудан йыйып ятмай. Уны балалары, yeğenләре, бүләрҙәре өйрәнә. Хәйр, балалары дип әйтеү генә дөрес булмаҫ. Был шәҗәрә Яңы Коты урта мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте кабинетында түрҙә эленеп тора. Һәр уҡыусы бала үҙенең нәҫел ағасын өйрәнә ала. Һеҙҙең алдығыҙҙа беҙҙең ауылыбыҙҙың нәҫел ағасы күренә. Был ағас буйынса беҙҙең уҡыусыларыбыҙ һәр дәрес һайын тип әйтергә кәрәк инде мәғлүмәттәр йыялар. Һәр класс сәғәттәре дә ошоға бағышлана. Һәр уҡыусыларыбыҙ беҙҙең үҙҙәренең ете буынын белә. Был да бик ныҡ шатлыҡлы күренеш. Biz onun
шушы тарихи сакларга тырышабыз инде, тарихи язмаларын. Үзебезнең Яңкыты урта мәктәбендә шәҗәрә нәсел агачы дигән бик матур стенд эшләп куйдык. Анда без үзебезнең 7 буын ата-бабаларыбызның нәселләрен беләбез. Мин менә үзем Муса нәселеннән, үземнең 7 буынымны мин беләм. Әгзамагай әле генә һез йырлаган уйларында уйсан ирдәр дип йырлана. Мин һездә ырыуыгызның, нәселегезнең уйсан ирдәренең бере дип әйтер идем. Әйткәндәй, һезнең нәселнең атаһы Котаның исеме Кот, бәрәкәт төшенчәһенә бәйле бит инде, шулай бит. Мин артабан да һезнең ырыуыгызның, нәселегезнең тарихы котлы, бәрәкәтле булсын дип теләр идем. Амин, шулай булсын. Ярыймы? Ай. Хатмулла Хәмитулла Әхмәтҗановтың яраусылык асталыгы турында миңа Өфөлә яшәүче Баймактар һөйләне. Монан 5 ел самаһы элегрәк Баймак районының Әбделкәрим авылында туйда Салават районының Ахун авылынан кыда булып килгән Хикән нәсле Хатмулла агайның үзенчәлекле борынгы ярды ярлавы мәҗлестә булган бар халыктың күңеленә хуш килгән. Хатмулла агайды табу катмарлы булманы. Ул күптән түгел кызганычка каршы әбиен 60 елдан ашу бергә гомер иткән тормыш юлдашын ерләгән икән. Һәм Өфөлә яшәүче Кenya кызы Ранзадага күсеп килүде кулай күргән. Хатмулла агай, хәл әхваллар нисек? Өфөлә яшәргә өйрәнеп буламы? Авыл һагындырмаймы? Өфөлә хәзер мин яшәйм 4нче ел. Ул авыл һагындырмай булмай инде. Анда бит туып үскән. Анда бит туган ерең бит. Әле минең өй кеше булмагач, миңа яшәргә кайдалыр урын һайларга кирәк булды. Шуның өчен мин монда килдем, Өфөгә. Менә шул кызыма яшәү өчен, именно яшәү өчен. Авыр ерләре лә бар, конечно, әйтеп булмай. Особо именно шуның Мусага бару ерак. Улы кеше бит всякий положениелар булып китәһең. Авырып та менә һезнең менә әле утырамын. Ул мендәрдә терәлеп күп утырып булмай бит инде. Ул авыр положениелар булып китә. Хатмулла агай, әле һез 85 яшьтә бит әле. 85тәмен. Һез Ахундагы иң өлкән кешеләрнең бере. Иң улы берәүмен. Энем бар ише анда 19нчы елгы. Бер икәү генә кылгабыз. Ахун авылы ул минең белүемчә Салават районындагы иң борынгы башкорт авылларының бере. Айе. Ул мырдалар рыуына карай бит әле бит. Айе. Атайдар, картатайдар борын-борындан шунда яшәгән инде ошо авылда. Минең в общем киленгән улы атайдардан бул Ахын авыл. Минең үскәндә әтигард булмады. Революция вакытында үлгән менә 19нчы елда. Без 3 авылга 3 малай. Шуны инә каршы үстергән инде бездә. Хатмулла агай, һез бит хезмәткә китмәс борын әле һугышка тиклем үк өйләнгәнһегез, шулай бит? Айе. 40нчы елдамы әле? 40нчы елда. Шуннан һуң һугышка китәһегез бит инде, әйеме? Шунан мобилизация башлана. Ничәнче елгылар? 13ннән алып 22нче елга хәтта.
Хугыш башталмаган бұл вакытта. Нурминскке калып келдилер. Но фактически дисциплина, как положенный дисциплина уретелер бекнат. Шунан шунда ятканда, Мурминскке ятканда хугыш сыгып кетти инде. Біз бір үйден үшеу хугыштык инем. Ул агайым 11-нче елгыйны, икенче агайым бек нык укыгайны. Ул Иркутскида укыган инде летчикка. Ул ниде үлеп калды. Курский дугала. Ул агайым Сталинградты алгас, алып биткәч, какой-то хуторда ул яраланды. Ул яраланып, второй группа булып кайтты, адагы ул неге хезмәткә ярамады инде. Мин ул заманда Ленинградтың блокадасында идем. Без өчебез үз участкада булдык. Хатмулла агай хугышта берничә тапкыр авыр яралана, контузиялана. Хәрби табиптар комиссияла карап, уга ватан хугышының икенче төркем инвалиды танытмаһын бирә. Хугышты бетереп кайттым мин. 46-нчы елды майдың 6-ында кайттым. Демобилизация белән кайттым. Германияны кайткас плакаты, Ленинградтың плакатында булгандар туктаттылар. Нигә туктаттылар? Безне Ленинградка калдырырга эшкә. Как мин менә плакатла булган. Әйме? Анда нинде булды? Значит, квартира бирделәр. Калаһың. 2000 подъемный акча бирәләр. Һинең кемне икәнен дә кара, Ленинградский паспорт. Бер ай отпуска бирә. Семьяңды алып кил. Анда бит квартиралар буш бит. Именно кем плакатла булган, менә шуларга шунда условия булды. Шуннан инде кайтыр вакытта Ленинградта безне туктаттылар. 3 көн булдык инде. Кемдер плакатла булган. Миңа инде возможность юк инанда калу өчен. Ине артык толгыгайны, агай да зәгыйф. Анны поддерживать керек бит. Шуның өчен мен кайттым авылга. Притом хатыным калган. Не шулай. Ана был кадым бар инде, ише улым бар инде. Хатмулла агай карсыгы менән 10 бала тәрбияләп үстергән. Бүген уларның 8-е исән. Балаларның бөтәһе лә тиерлек югары уку йортын тамамлаган. 5-е укытучы, араларында инженер, бухгалтер һәм башка һөнәр ияләре лә бар. Хатмулла агайның балалары, балаларының балалары, гомумән нәселен дәвам итүчеләрнең исәбе 46. Аларды мин укытманым, аларды хөкүмәт укытты. Мин бәләкәй генә шул школ хәлемнән килгән материал яктан ярдәм иткәнмен. Мин үземдә бик нык эшләнем инде. Эске менән вакытында булышмадым, потому что яшәргә кирәк. Положение авыр. Ул вакытында эш адәм балаһы көне төн эшләне. Атым что илде аякка баттырыр кирәк. Бригадир горта, бригадир, зампред колхоза, батакылдар почти что улгайганса 55-кә хәтта эшләнем инде. Мин үзем устагышымын, мактанып әйтпәйем. Бек бана шундай нәмәләрдә күп эшләнем, шкафтардан идәрде. Булай. Шулай итеп бана шу семья менән мин яшәргә туры килде, семьяны таркатманым. Карсыгым үлде инде менә. Мин монда карсыгым түрбәһемен килмәстә инде мин. Халык арасында яраусылык даныгыз да килеп чыккан бит инде. Яраусылык даны. Карттай бар, нык кирлаган булган инде. Ул Әхмәттән мәзин дип өйрәткәннәр име? Әхмәттән мәзин бек оста яраусы булган тинегез бит. Ул в общем ул бик әйбәт карт булган ул. Ул әйбәт булган. Ул герлау ничектер ине мин әле егет булып иткәс, була ярдаусылар да булды бит инде. Алар хугышта үзләре. Элек бит хаван өрдүк бит. Шунда йырлай туганнар менә рәхмәт агай була торган бек ярсыз. Динруп галим ян. Алар хугышта үлде. Ул атайдардың герен монда бер урында йырламайдар. Мәҗлесләрдә мин булай булды. Не әйтеп китәйем инде. Ерде иңелек олы кеше кергәс йырлай. Агас кына юнһаң эй карап юн, юнган ягың булһын һинең кигербәк ди.
уйнап кына көліп ултырышайығалы дей, бұл мәжілістер өтен бігірмәк дей. Мен қожа ұлы кішімін гердаймын. Бұл не айырлана? Мәжілісте бит разный кішілер бұла бит. Вақы маған тәртіптігін әйтуісін, мұны алдан пүрізді айттылар енді. Мәжіліс көрген бұл ханта енді? Әй, мұна шол. Мыңғандағынай атымда менің ирандай бурка кайганы киеп кайын бет көкелан кайган киеп кайын бет көкелан уалып қына ерділа Yoqında itib həzzəlağnay Qurarğa kilgan Həzzəlağnay Qurarğa kilgan Yıkan gına yatımda miningday Dimdim bok burka Yuganı dare, onun beyt yedigen ay. Yugan dare, onun beyt yedigen ay. Osraşkanday tuğandar, yırlayım alı. Osraşıp kay. Bulmak bit yedigen ay Osraşıp kay Bulmak bit yedigen ay Hando gastar hayrayda ey had yerday Altın bilip Gümüştayı bari hırday Altın bilen Gümüştayı bari hırday Minday şular kebekte hayrarday idem Hatırdaren Turmay şola bir yerday Hatırdaren Turmay şola bir yerday Yırandağınay atından ey Allah'ın Kıyvalallah deyip Yitken bit jiltaray Kıyvalallah deyip Yitken bit jiltaray Doğan kaydarımdan ey hallerin Doğan aldınday gelip şola kışayray Doğan aldınday gelip şola kışayray Ғадатта яраусылар мәжіліс адағында, той адағында ең яқын көрген туғандарына, қодаларына, мәжіліс қожаларына бағышлап ер-ерлай, һеҙҙең дә ундай йырҙарығыҙ бардыр. Беҙҙең мәжіліс, моң мәжілесе тамамланып килә. Мин тамашасыларға иғтибар өсөн рәхмәт әйтергә һәм уларҙың исеменән һеҙгә иң изге теләктәр теләргә теләйем. Һүҙ һеҙгә. Хәҙер 2-5-тә әле йырлап утырамын, һөйләшеп утырамын, әле уҡыйым, әле әшкеһеҙ уҡыйым әле былай, әлегә. Әлегә Хоҙайға шөкөр. Шомына халыҡ һеҙгә шуны әйтәм, һеҙ мине тыңлаған өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт әйтәмен, иҫән-һау йәшәгеҙ, таҙа булығыҙ. Ҡулымдағы минең баҙ-янда эй тоҙ таҡтың эскәненә
көміш бет тышылайысын алтын шундалығын алдырғандай туғандарым әрбәрігіз тұрады шулымың алтын әрбәрігіз тұрады әмің алтын илай саба килабеті әй көк юрғай Құдай бірен әзгала ғұмырды көп елғай